Ito women case ahin ben akiro pipajero nang nito magchop hateng ben ang borang pi ben adakan ke bang hot lasi nilitum pini bangso press meet kan ya lama ke bahelo nilitum apransi ke nilitum sir dr Tuliram Rongham CM sir pasin dum kachoro kangtung nilitum women case e hoi ben athe alang inon health arisi kidam jang Karbi language matela karbi alam kutha alang ni ado kawe appointment di bang kharo ke thomra thongke banar kep option alang ni appointment ki la sam kutha ne tungge choro tum kang dung athima alang ni le basam mi sen ben karbi khai phan ke jima tha ben san karbi language paprang nang ji mat karbi alam mat thang nang ji bi alang jing hon chenam bola bang sam kutha alang ni le basam ki mi sen aside ding kono pot ni tu women case e hoi pen aprang si choro pa diriglo lapen adun chobangki hokli tum karbi ang long ki non am sami tum karbi long bang ni pachit pilo la an ni tum pachit thang ti da son la miramai festival la halang ke do lo sitami tum non la ditu bazar me long ba along ti tum hithi barwa long abang ki tum signboard amo khabang kismana dima bang la ben ki la border mo khalong sami tum karbi long ben to kon bi la sami tum thek kon long tum man ki da long an sami tum survey ko la pulang ko ti la sil tum man ko men kes even ki claim di ma ini ki hang ma ni tum la bang so karbi long ka pachit thang di man karbi bi thang long ki pa bi bi dia pachit tum bor i kon ji ku si tum si kon lo la si la border long sami la person si thek long welcome to karbi long si tum thek long si sami la dak lam dam lu dak te english alam pen ta tok nangji te pala so phit aku karbi long pen ta bidun ko lu tang te tum bahera ben ke ba muni tum naki ju nang ke la tum sami karbi long ta thek long ko la pen english alam pen ta thek long ko la lu tang te tum karbi long pen ta kisman nang thek kon long ko tum chi thang kon ko la ta so nang thap lo pen program long sami long hok la person festival long konon ba kunani program sami in out of such doctor kasi lahat ng kulatang tayo karbi alam mo sa kubi kon ko kason te may part ng kasi kado kabe council kachari tum has sabi chu diri la hello at heli tum karbi alam ta pati thang ko kulatang te ka break pen ke bang arong ka break pen bahira pen ke bang sa mi chini kon ko karbi alam te ke kason hello ko bang kasi lalo kasi bransi ki churo ro sar pas museum sar pas tabi ka tan ba chu lasong thasan te press tabi ini chi barwa lo sa la dokan lo tabi kan ni salam pen ta ko la sa so phi ko karbi alam translate ni ta ko lo kulatang te karbi alam ta chi thang kan ke joy ke ko sin women case in bed matha pa lal number si bangke kasi number hindi ang point bangke lalo no ni tu kanin ji dam kang chung mate kanin ji dam ji alam kanin makachi sik la hello non February sai adela doctor women alang ni putha alang ni la son si alang ni speaker lo alang ni deputy speaker lo alang ni asam along legislative along lasi alang ni hada karbi ang lawa main si halada dudun set kan sala isya power mate si art ke dupen kiklema bang tu sa kono bang ki itu karbi ang long kana bang ke article 244 ke nang ni mula son kaning jeda magini tumsami ini du big kapen ke ini ting sam sik la person kaning jeda kila si alang ni kupi kamat ha sala son kaning zima la si tum ke la bang so question bang ke sar ansami alang ni politician ko te tumi ka chwa khat alang ni kan kan si tumangke karbi ang long aphat kimi sena kam ang lembi ko mati itu make mang la hempre kari la so kam hadan chira bidun ko bili ni ke he besalang tu han ko chwa khala te bon sita no la ba ka person si doctor mumina bang ke la person si hempre ka bang ke nang ni phi le article 448 la ba ni phi ka chi do so lo sini jirong la sila bang ni tum tame sar patlan ya kar jukang tum ngal hello nang ko pi sila person la kan ji nang ji ma ati karbi ang long ka nang ji la hello hempre asong tin konon a political tin na tungkol sa mi hempre amen sa arjam la sila bang so hempre amen sa lang nita karbi ang long men sa namili lang ta tudong lo banon sa lang ta claim bomb ulitan ti alang kala hala man thapa mi sinje na je palula si il tum ga WPSA hin be galang hasta me sar numin hasta me condemn la hello ni hin man ke Sino itu presiden Malaysia nampol lah deputy speaker lah some legislative assembly lah Dr. Mr. Mumin alam ni je mana development project kan nang pitan lo some government kan kita di kopi 244 ikinang lah 244 ikinang kita pati lah nanti pitan mo ka ke
inglong asod kini karbi di masa buat ang kaprak inglong asod tung ng tribal do lahat tuman kilang rem sondo at hima alam deputy speaker man sa baki alam 244 ilong upia provision to upia power duman si alam kachini po at hima ladaki non itong schedule area pero schedule upi si power duman hala answer si article 244 ilong ito lang at hima kadaki legislative punon judiciary punon executive punon la financial punon ako law and order punon lahat power na itong hanang iat ko itu mane muthe asama government asama state pen prekta ani kanila tami asama lota state lo mane state ar lo state pula sonsi itum hanan pidot o lahat power mane itum chilong lapo non ke pidot asam government itum han lahat project nam pidot project amen pen lahat itum han mane son lo pe pateng nam kiwi ason mane so pateng han ke lang rock mane ke pinchong ason si mane lang tu nam kiwi la ko lahat mane ke patlang ipha mane negi phone call lo jo ke patlang man jo nda lahat project amen pen pilo ladak contractor pula ang tampen si bang khala state minister bang aso state minister tung si bang ko contractor tunda alang tu mamun nang si inge lahat project ko isa fa na ko isa ke pilo alang tung si pon lap lap ladak lahat development ko amen ko development ang kampan ke to claim ko anta ko an se development ke thek long to war non pala di fu ben hala lam ding to war ladak 104 crore ko an ne project lo la tano anta la so to war tang de la ang non hala medical college ko hanang tilo university hanang tilo to la hai jong to medical college on ta ko an facility ke melo aja ka department on ke doctor indu ta bahini veji ako department ho equipments ko hai ta ave pin la pen do wai hai ta mane ason do pik mane eson ta long le do wai ki long le ason do pik de medical college ko la dak do wai hai pen cheng lo doctor ko non ha ko la ke ne pipilo ne medical equipments ko hai la hai ta mane pura complete mane available na ko hada medical college set ta la hai ke ko filo la hai fan ko isa ke mane chu et ko lo la so ko si mane ko son lo la hai available facility hai ta mane pura available ka bidya lo la se mane doctor momin ki ninje development na pipik lo state government pen ko ki ninje ako tu article 44A na pilo ko te la hai ke chiru ila ko lo speaking ke alang ki ninje chok chepik Kasi kaprega organization tu mana students organization lo social organization lo lahat mesti may alam ang public apology cipinani pulo kasi nitum sila may hala kapreg tumason si nitum na alam tumateng lo mana public apology cipinani alam at hay mga alam joint statement kipi lahat mana anti tribal pinalo mana anti tribal lo ane anti 244A pinalo kasi man itum tribal lo so tumke ha kinilo itum aprang undivided asama kinilo Meghalaya tung state kilong separate state kilong mane itum han option na pilo karbi ang lompen di makasaw kum han asam si dodunji ma Meghalaya lo si dodunji ma ko tapi asam government tum ke mane nang tum han article 244A nang piko lahay power lo ko nan itum han mane lamchak ng GPC itum han mane asam no pape dodun lo lapen Meghalaya lo si tami dodun de der ante no la so kenilo lagi ha 1972 ning kan Meghalaya state kilong pen hula so pen nitum han autonomous state na pipo pen ang pipite la join si ko ano ne ibin arleng tumlo di masa tumlo ano ne la so article 244 implement ng ji ko join ne ke chedan ko ano ne receive wrong ranks na me chedan inang ko ba ko an tharo tumlo ne France na me dam nang lo la pen ahem tun ko ano ne tum ko no na ko aso ko no apena tulo sa me alang tum apran year nang lo dam nang tante lahat tum apran di dam nang ko non la ana munitum ke chesong tangde ke non la an jenek chipolore nang nilo pura tumhan article 244A nang pidat tang nilo ante ko pipo sino anda nang piperek lo okay election apolo ulote ke article 244A nang pipo ko politics se pathu ike ni kumat titi la se bangjo ka song tame la article 244A bang politics pathu I era manela nang ki implement i serak je fansi ni tum chuning rilo Ini